Nimbangal daw manong, pagrikman, damanang ko nga jay Lebanon, manang Glory, Sentro at manang Marieta Kabudol jay London. Thank you very much from Sir Doc Garcia. And digiti manarimana po nga agpipiknik dita Hong Kong. Thank you very much po kada kayo ading Angie and company ni ading LV ay ni Kumari LV Acosta Baldovino adita makita mo ta picture da. With so many foods talaga mga enjoy da. And Laila Tomas Kawilan says here, Kuya, magandang hali po. Pwede ko bang batiin ang aming mahal na ama na si Joe Tomas diyan sa Maligaya Itiaga Isabela ng maligayang kaarawan po, tatay. Mahal na mahal ko po kayo and miss you and see you soon. Kuya, ako po yung taga Abu Dhabi, UAE, sabi ni Laila Tomas. Okay, thank you very much, aling. Kaya kadagiti dumapay nga text messages abo, aming nabasa. Kaya kadagiti kaya napay abo ti agmensahe, please text us to 0915-071-3686. Ayan. Balong. O syaklatan. Kuya, request ko man, day ikaw ang sagot. Isagot ko kinilagay ko Mr. Ray Dapig, iti San Ramon Aglipay. Beth Dapig, iti San Miguel Ramon. Nagyaman na ka. Ayan, orayot ko na na. Apo, madi mo ikaw ang Arceban Perez, Esteban Jr. is watching video. Hello, Kuya JR. Apay nalubat ta, ma'am? Madi meet in saksak, anya nga, di kayo napugsat. Ayan kata agtaka akman no apay nga agbuybuyo ti live ni JR Esteban kata adang ata signal di planas itat nga kanito. Baka di pistola. Di bugalyon proper mo na sa dala. So kada giti masabol na po ti printing needs. Nagdamag kayo kada kami. Hami mabaling ipa-block itoy. JM, kablaw man dagiti nakatamba dito isang ti balay mo. Ay balay mo, balay may. Balay may ko na siguro request ko man sipot. Kuna na Antilos. Roderos. Na, tawag mo. Hello. Abo, we cannot accommodate your call. Agpaspasin siya kayo taman na lima anti-programa ni. Naimbag nga aldaw kada kayo aming karubaw from Jaime Abeliana. Request ko man Jerry Reebok. Pekas ti tinagan na puro kaman eh. Puro customer. Ako kasla password nga datay puro asterisk laeng. Kuya June kinating JM kablawan kayo man tinembang daw pakikablawan nyo man Batara family. Galano family kan Abansado family here in Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh. Kunan ni Al Shamram Jude. Wow, ngarod. Papiwak. Apay nga ta, ti babaino kas asawa na. Nakasamsam it panagayat ken pamatek na. Kanayon nagrasakrig na ken rupa na. Di na pa'y kayat, mayada you can lakay na. No naglapas, mananatawen pa nagdenada. Ay babae kaslais untay mauma. Aglalulu makasara ken niti ka text na. Kanayon yung ti udong nakareban pa'y ti buok na. Agsipot-sipot ka, naglalaki ka, nilakay mo, palpaliiwen na ka. Agsipot-sipot ka, ading nurumwar ka, nilakay mo, baka suruten na ka. Amangan no dimto amot pagtartarayam numasukun na ka narigaten ading baka takukam ket piwaken na.
Nutila kay na ket mamartek at dapay angot na. Din makabisti tagmalmalen medjay kuman na. Agsapulen lalaki akatartaeran na. May kadwa langit iti kunkunana. Di na may disu si papasword jay cellphone na. Kenjay Facebook sa balipay tinagan na. Di na pa'y piman mapagserbyan nila kay na. Sosyal ka no isuna, baka mapirdi tay manicure na. Agsipot-sipot ka, naglalaki ka, nilakay mo, palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka, ading nurumwar ka, nilakay mo, baka suruten na ka. Amangan no dimto amot pagtartarayam no masukon na ka narigaten ading baka takukam ket piwaken na. Agsipot-sipot ka, no aglalaki ka, nilakay mo, palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka, ading nurumwar ka, nilakay mo, baka suruten na ka. Amangan no dimto amot pagkartarayam no masukon na ka narigaten ading baka takukam ket piwaken na. Amangan no dimto amot pagtartarayam no masukon na ka narigaten ading baka takukam ket piwaken na. Kapag nagulimag ka? Awan ka, naka-door text message ito cellphone ko kung ba't mo mabasa. Paspasensya kayo na po. So, we have our official text line. Iso lang po tipag-textan yun. 0915-071-3686. Ayan. Kaya tatagiti manarimaan nga. Wibuya ka na kami sa jay balasyo tao balong. Ano tikong kunada dito. From Tina Balubar, watching here in Dubai. Good morning sa lahat. Balik ulit, watching from Kuwait. Mga idol from Lizelle Anchieta. Napukaw kami apo. Nalubat. Nalubat kay... Kuya June, aring GM, pabati man pamilya Castro, Jay Aglipay Quirino from Juliet Marcos. Watching from Kuwait manan, kanana ni Sanies Tomas. Streaming live from Dubai. Clinil, Daytoy Karubang, naman. And dagiti online na po, kaputan na po sa Bimasit Tagbuya. So please do like and share our video tano umado Tagbuya. Tumawag ni Tess, batiim kano ni EP. Birthday, 43rd birthday na nubigat. Sagutan kano kansyon kat agdungdungig ita. Ni EP ti ag birthday ko na itat nyo ni Marites ti ag birthday. Okay, so Ipitasyo Escobar nos nukras pangarigan ta dumdum kay tatag happy birthday kengka Ipe ni uncle mo dyan detay sabay kumata naragsakti birthday mo no bigat 43 mo ni Ipe malung ay kaagsing-sing po ka kagiyaman kami dapat palubusam ni baka mga bampantayan da ni tatay ko. Ayan. Alright. Wan, Ibe, kagabuta. Nasayat kayo, kata kami. Kata manti sagot ko. Keng kang sonata ko na nun ni baka umuti. Di nakainom. Itag birthday si kamagayam Ibe. Agor kataan naman, tajay paborito ng kantan. Dahito ti sonata nga nagbayag mabiro ka na anaya titay bagay naglamas maday naglamas mati nga naglamas adya barbaro ataw inaroda
alam may uminom akon, uray tanal paskun ti obrakon, natari patukon jay taltalon, alawan mambartek akon, narwam akon outside di kulambong, uray no bagi mong takukuamon, darwa magkamag maturog balkon, ngem uray no bangking pagnakon, jakpay amon ti ayan kong alubong, di ulaan mo apay tukul titingat ko tada, nagiwat abakat ko. Tagay alipay parita, gay kayak pay, tamakabibigak pay. Tagay pangikat ko itiliday, takas lamit awanin ser-serbijay balay. Tagay alipay parita, gay kayak pay, tamakakansyonak pay. Pasko tumagay, tani bakit sermon na di agsarday. Once again, Balong Ipi, happy birthday king ka, mani po diti Familia Seriales, mani po diti for the duo. Enjoy your birthday! Uray no kakon, nakaturpus na dagiti anak kon, may salang iti parikot kon, tay dakkalang iwat ni bakit kon, tay tagapuwa mamartekak, tay dimpanagsarsar tengag putputak, madila mo amin ket madila mo tata. Apa naman detang akuan? Greetings. Tagay alipay pareta, gay kayak pay, tamakabibigak pay. Tagay pangikat ko itiliday, takas lamit awanan ser-serbijay balay. Nabartag. Tagay alipay pareta, gay kayak pay, magkakansyonak pay. Tagay papas ko tumagay, tani bakit sermon na diag sarday. Makabannog, dagiti sunatang inaramid ko.